of the 7 million poor people who come from the 16.1% are from Karamoja region. Their poverty rate is 74.2, and the share for the national from that 7 million is 13.4. Uri kure kitongole cha UBOS Dr. Chris Mukiza yashobora ngo boro mwihanga bweyengire kwerisa karungu minyeto hamwe n'abana hecyarukabura ahari government no kugeza kushomesa abana nuko bacendeza haboro bwerisize nkuro mwihanga 0 to 17 below 18 years is 22.7 million of the 46 million. So they are a very big chunk. And I've seen that the poverty, child poverty, is above the national poverty rate of 18.5. Minister w'ebyesente ahamwe n'embariyero mwihanga Amos Rugorobi wabari mjenyi mukuru ahamukorogu umukugamba ko yashobora ngwihanga rimwe bintu bimwe biri kugezaho koraje na munongo mu byasente. Kwegamba abafuna dole emu buli lunaku abali wansi w'okufuna dole emu buli lunaku bongedde okukendeera ne bava ku bitundu 2.3% ne bakira ddala ku 16.1%. Rugorobi yashobora ngo kiretire kizubu cyo bworo kweyongera mwihanga no kugira ngo abantu abinjo mwihanga no bakorenda yonka ikintekerezo yo kuteganisa ihanga ngo nabo cyo baza kukikoraho. Abantu abali outside the money economy bali ebitundu kakati 3.1% abali mu subsistence economy kwegamba bakolera olubuto lwokka nga baveeyo waggulu okuveeyo ku 39%. N'olwekyo kino kiraga nti bye tukola byongera okukendeeza ekizibu ky'obwavu mu ggwanga yadde era nga tulina okulaba nti no ebitundu byonna bikulira wamu. Ubwo yashobora ngo government ekozera omulimu gw'amaani okurebeka ngo bamara ekizibu ky'obworo mu bicweke bya Karamoja ngo abo kuba ebicweke ebyo bikateganisibwa entalo omu bwire bwahwireho. Nti waliwo ebitundu ebyalimu nnyo entalo nga Acholi region. Abantu abaavu bakenderera ddala okuva ku 65% ne bagenda eno wansi mu 20.3%. Ebitundu ebyo bwe byava mu ntalo gavumenti byekoze mu kitundu ekyo n'abantu bayo bye bakoze bebasobozesezza okulwanyisa obwavu. Rugorobi yayetombwitire kitongole ky'ebyobuhingi ahabwo kuremerwa kukora omulimu gwakyo okurebeka ngo abantu bona bo mwihanga batunga emirimo okurabira omu by'obuhingi. Mu kuwa emirimu mu ggwanga wano agriculture sector eno tennakola bulungi mulimu gwayo era ne industry tennakola mulimu gwayo bulungi. Kati nga services yesaasinze okontributinga ku mirimu. Kakati twetaaga okulaba tukozesezza tutya Katonda obutonde bwe yatuwa mu ttaka embeera y'obudde okulaba nti tukola mu agriculture abantu bangi basobole okufuna emirimu tetunnakola bulungi kimala. Abaana bato kurugaho mwaka gumwe okusya emyaka 17 obworo mu rubo bukikirizayo kwerisa kakanju barukora obucweke 18 ekyari kugira ngo cyongire koreka ngo ihanga rikino omulimu gw'amaani. Twongedde ne tulaba nti abaana abali wansi w'emyaka 17 between 0 ne 17 years obwavu mu bo bukyali bungi rate eri ku 18.5%. Ekyo nakyo kyongedde okulaga nti awo wakyaliwo omulimu. Gasha kwa Ronald Ngabirano aha Bwatayari West.